転生。Uchiha Kagami bio je jedan od retkih pripadnika svog klana koji je rođen u vremenu kada je Konohagakure još uvijek učvršćivala svoje temelje. Kao član ponosnog i često neshvaćenog Uchiha klana odrastao je pod teretom istorije. Istorije ispunjene ratovima, gubicima i dubokim nepoverenjem između Senju i Uchiha krvne loze. Još kao dete, Kagami je pokazivao nešto što je bilo neuobičajeno čak i za Uchihe, smirenost. Dok su mnogi članovi njegovog klana bili vođeni snažnim emocijama, Kagami je posjedovao izuzetnu emocionalnu kontrolu. Bio je inteligentan, proračunat i nevjerojatno stabilan. Njegov Sharingan probudio se rano, što je ukazivalo na snažan potencijal, ali za razliku od mnogih, on nije dozvolio da ga emocije progutaju. Tokom svoje mladosti postao je deo elitnog tima drugog Hokagea, Tobirame Senjua. To je bilo nešto gotovo nezamislivo. Tobirame je bio poznat po svom oprezu i sumnji prema Uchiha klanu. Ipak, Kagami je bio izuzetak. Njegova lojalnost selu i racionalnost izdvojili su ga od ostalih. Bio je shinobi kojem je čak i Tobirama verovao. U istom timu nalazili su se Hiruzen Sarutobi i Danzo Shimura, ljudi koji će kasnije oblikovati sudbinu Konohe. Kagami je bio rame uz rame s njima, što govori o njegovoj snazi i statusu. Učestvovao je u drugom velikom shinobi ratu, boreći se protiv elitnih neprijatelja i preživljavajući sukobe koji su mnoge odnijeli. Njegove sposobnosti nisu bile samo u sirovoj snazi. Bio je vrhunski korisnik Sharingana, sposoban da predvidi pokrete protivnika, razbije genjusu i vodi borbu hladne glave. Bio je taktički genije, shinobi koji razmišlja nekoliko poteza unaprijed. Iako nema potvrde da je posjedovao Mangekyo Sharingan, njegov nivo i reputacija ukazuju da je bio među najjačima svoje generacije. Najvažniji trenutak njegovog života dogodio se kada je Tobiramin tim bio opkoljen tokom misije. Shvativši da neko mora ostati i žrtvovati se kako bi ostali pobegli, Tobirama je odlučio da imenuje svog nasljednika. Hiruzen Sarutobi postao je treći Hokage. Iako Kagami nije izabran, činjenica da je bio deo tog najužeg kruga govori da je bio smatran dostojnim te titule. Nakon Tobiramove smrti, Kagami je nastavio da služi selu i svom klanu. Smatra se da je bio jedna od stabilnih figura unutar Uchiha klana, neko ko je verovao u suživot, a ne u pobunu. Postoje teorije da je bio predak Shisui Uchihe, što bi objasnilo Shisujevu lojalnost selu i njegovu plemenitu prirodu. Njegova smrt ostaje misterija. Ne postoji zabeležena velika bitka, niti dramatičan oproštaj. Pretpostavlja se da je preminuo tokom ili nedugo nakon drugog velikog shinobi rata. Otišao je tiho, bez slave, bez legende koja bi ga uzdigla, ali sa nasleđem koje je ostalo duboko utisnuto u istoriju sela. Uchiha Kagami bio je dokaz da Uchiha klan nije bio osuđen na mržnju. Bio je most između Senju i Uchiha. Shinobi koji je mogao promijeniti tok istorije, ali čije ime je ostalo u senci. I možda je upravo to njegova najveća tragedija.